Tini IPFT party ni engai nukhung khungsani khorok sini voter not tuisama 86 village ni party IPFT Yakarwi Bubagrano thamjani nahar mungno Hamjagwi TIPRA Mothani Bana Romkha tei TIPRA Mothani Bana Romlai nai rogno lamsogwi nakha Kanchanpur block president eba 60 constituency ni candidate borom gnang Philip Kumar Riang aro phaimanjak phaikya TIPRA Motha block committee ni secretary Rajeshwar Riang YTF organizing secretary Promise Riang YTF information secretary Jisayu Riang YTF Kanchanpur president Firoz Riang TWF ni Bahini Riang Monjuri Riang tei kubun atong rok lamsawo IPFT ni phaine ta khoro no khabai khubai lamsawo IPFT sara phaine ta khoro no khabai khubai lamsawo bari ke khakchanga ke bo media takhu sabte no poilao khakchamoriyo tinio chini para ke briefing para wo chini candidate Philip Kumar Riang bini dekhiye IPFT ni yaw beraya chini maharaja ni tethebano khakchangye bini boy muke bimol Riang bra ek poribaro 7 butar bo chini TIPRA Motha joining khepaiha amaya brano chong chi TIPRA Motha hoiteo khakchangye chong brano la sauha total sa poribar phaini poribar le keha arpa 7 butar kau acha bo gausaban mukma uttor toisama edisi village nin mungkhe angke ai mungke dononjoi ria bo uttor toisama ni chairman angke kacha ready ro chini briefing parao ke total butar tamo 611 butar kau abor nimsio 450 butar chin TIPRA Motha to tini porjonto still by amoye chongpai nai bo side asona phono boro chindi bangthino je jaga dokhin tisama photo dosamoni gausama photo uttor dosda photo dokhin dosda photo amoye prochur অন্তত 8-10,000 বুথ বেশিকে পাই নাই আবো 57 100% যতটা খাকচা